I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Igramo PES 2016 Become a Legend. Ljudi moji, po prvi put ćemo da igramo za reprezentaciju Srbije. Konačno smo pozvani u našoj drugoj sezoni u karijeri. Nažalost, igramo na desnom krilu, ali dobro, nije ni bilo logično da iz prvog tima izbacimo Ninkovića koji igra na poziciji prednjeg veznog. Ajmo ljudi moji odmah da počnemo, igramo protiv Urugvaja. So what now? Passes it through. Lovely bit of skill. It's Lynch! Maori. Looks to slip it through. Very well to intervene. Stitch defending, but that'll do. Direct. Away from immediate danger. Tries a through ball. Shade two. Serbia haven't made a substitution yet. Godin. And the cutback. Dealt with that well. Clear away. Small, who's going to get there? Serbia get it again. Different talent. He'll do for me every time. Tadic. Maori. Tadic. Looks to slip it through. Maori. Really is now or never. They need a goal however it comes. Alvaro Gonzalez. I evo gotove utakmice. Ljudi moji, izgubili smo na debiju za reprezentaciju. 1-0 smo izgubili od Urugvaja. Ja sad ne znam šta je ovo, da li je ovo prijateljska utakmica ili su neke kvalifikacije. Suarez je dao jedan gol, on je igrač utakmice. Mi onako nismo bili loši, ali mnogo mi smeta to kad igramo na krilu, a ne na svojoj prirodnoj poziciji. Ovo ljudi moji prijateljska. Ali dobro, debitovali smo za reprezentaciju, nosimo broj 9, što je stvarno fantastično, taj broj obično nose napadači. Mi nismo u timu napadač, nismo ni u našem timu napadač, ali dobro, bliže smo napadaču nego veznom igraču. Ponovo igramo za reprezentaciju i to protiv Engleske, da vidimo na kojoj poziciji, ponovo na desnom krilu. Ajmo da pokušamo da budemo malo bolji na ovoj utakmici. Peter, hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Ivanovic. Well, that was a really awkward one for the goalkeeper to deal with. Promising run he's making on the right. Kolarov. To be fair, that was tough for the keeper to handle. Tries to dink it in. They've got it back as soon as they gave it away. Has a hit! Serbia dipped into their subs. Out to the left it goes. Loose ball. Maori! Save again. Maori. I evo ljudi moji, gotovo je ova utakmica, ovoga puta nerešeno, 0-0 protiv Engleske. Dobro, važno da nismo izgubili, mi smo bili dosta bolji nego protiv Urugvaja. Imali smo dve dobre šanse, naša ocena na ovoj utakmici isto kao i u prethodno, samo 6. Imali smo dve dobre šanse, ali oba puta smo šutirali sa slabijom nogom, sa levom nogom. I vjerojatno zbog toga nismo uspjeli da postignemo gol, ali ona šansa u 60 minuta je bila baš dobra, ali eto, nismo uspjeli da damo gol, bit će valjda u budućnosti sigurno neki gol. Igramo protiv tima koji nas je odbio, ako se sjećate u prošloj epizodi,
Startujemo i ajmo da damo gol Swansea koji je rekao da mi nismo dovoljno dobri za njih i nije hteo da igramo za njih. Startujemo, naravno, odmorni smo 100%, i ajmo ljudi da krenemo. Sunderland looking through without doing any harm. Rodriguez tries a through ball. Too much on it. That's Adam Johnson. Looks like a good ball through. Now here's the through ball. Murray! Murray! And it's a goal! I think it was a little difficult for him to pick exactly the right option there. There were so many in the box. I don't think we should be totally surprised that he actually went for the shot in. Murray! Sunderland to make a change here. Sliding in, and he's onside, and he's through on goal. Chance, goes for it, in it goes, and that should do it, within sight of the finish line. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Driving on now, what can they conjure from here? Can he score? Great It was ball. a better execution. So nearly. I evo ljudi moji, gotovo je ovo utakmici, razbili smo Swansea, dakle tim koji je rekao da mi nismo dobri, da smo slabi za ovu ligu i slabi za njih, uspjeli smo da im damo 2 gola, samo 2 gola. Igrač utakmice ljudi moji sa ocenom 8, šta će ti biti bolje toga, a mogli smo bez problema da im damo bar još jedan gol. Vidjeli ste da smo imali mnogo šanse, ali ja sam u nekim trenucima reagovao na pogrešan način, donosio pogrešne odluke, ali dobro, ipak smo uspjeli da damo 2 gola što je sasvim dovoljno. 4 utakmice za Sunderland i 4 gola, šta vi hoćete bolje od toga? Da se dešava sa onom Rabonom, bre, ako se sjećate, odavno smo rekli da naučimo taj skill i još uvijek to nije gotovo, trebalo bi valjda brzo, evo ga. I heard that you mastered the Rabona skill, pulling enough in a match will certainly do your chances no harm. E pa ljudi, u sljedeći epizod ćete moći da se upoznate sa Rabonom, jer ovdje završam ovu epizodu. Hvala što ste pogledali ovaj klip, verujem da vam se sviđa, ako jeste, obavezno ga lajkujte i vidimo se. Sunderland looking through without doing any harm. Rodriguez tries a through ball. Too much on it. That's Adam Johnson. Looks like a good ball through. Now here's the through ball. Murray! Murray! And it's a goal! I think it was a little difficult for him to pick exactly the right option there. There were so many in the box. I don't think we should be totally surprised that he actually went for the shot in. Sunderland to make a change here. Sliding in, and he's onside, and he's through on goal. Chance, goes for it, in it goes. Got it back as soon as they gave it away. Has a hit! Serbia getting victim to their subs. Out to the left it goes. It's a loose ball. Murray! Same again. Murray
I evo ljudi moji, gotovo je ova utakmica, ovoga puta nerešeno 0-0 protiv Engleske. Dobro, važno da nismo izgubili, mi smo bili dosta bolji nego protiv Urugvaja, imali smo dve dobre šanse, naša ocena na ovoj utakmici isto kao i u prethodno 6, samo 6. Imali smo dve dobre šanse, ali oba puta smo šutirali sa slabijom nogom, sa levom nogom i vjerojatno zbog toga nismo uspjeli da postignemo gol, ali ona šansa u 60 minuta je bila baš dobra, ali eto, nismo uspjeli da damo gol, bit će valjda u budućnosti sigurno neki gol. Igramo protiv tima koji nas je odbio, ako se sjećate u prošloj epizodi. Startujemo, da damo gol Svonsiju koji je rekao da mi nismo dovoljno dobri za njih i nije hteo da igramo za njih. Startujemo, naravno, odmorni smo 100%, idemo ljudi da krenemo. Neke kvalifikacije, Suarez je dao jedan gol, on je igrač utakmice. Mi onako nismo bili loši, ali mnogo mi smeta to kad igramo na krilu, a ne na svojoj prirodnoj poziciji. Ovo ljudi moji prijateljska. Ali dobro, debitovali smo za reprezentaciju, nosimo broj 9, što je stvarno fantastično, taj broj obično nose napadači. Mi nismo u ovom timu napadač, nismo ni u našem timu napadač, ali dobro, bliže smo napadaču nego veznom igraču. Ponovo igramo za reprezentaciju i to protiv Engleske, da vidimo na kojoj poziciji, ponovo na desnom krilu. Ajmo da pokušamo da budemo malo bolji na ovoj utakmici. Peter, hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Ivanovic. Well, that was a really open one for the goalkeeper to deal with. Promising run he's making on the right. Kolarov. To be fair, that was tough for the keeper to handle. Tries to dink it in. Immediate danger. Tries a through ball. Shade two. Serbia haven't made a substitution yet. Godin. Cutback. Dealt with that well. Beaten away. Small, who's going to get there? Serbia hit it again. Different talent. He'll do for me every time. Tadic. Mauri. Tadic. Looks to slip it through. Mauri. It really is now or never. They need a goal however it comes. Alvaro Gonzalez. I evo gotove utakmice, ljudi moji, izgubili smo na debiju za reprezentaciju, 1-0 smo izgubili od Urugvaja. Ja sad ne znam šta je ovo, da li je ovo prijateljska utakmica ili... I čao svima i dobrodošli u novi klip, igramo PES 2016 Become a Legend. Ljudi moji, po prvi put ćemo da igramo za reprezentaciju Srbije, konačno smo pozvani u našoj drugoj sezoni u karijeri. Nažalost, igramo na desnom krilu, ali dobro, nije ni bilo logično da iz prvog tima izbacimo Ninkovića koji igra na poziciji prednjeg veznog. Ajmo ljudi moji odmah da počnemo, igramo protiv Urugvaja. Mauri. So what now? Passes it through. Lovely bit of skill. It's Lynch! Mauri. Looks to slip it through. Very well to intervene. Last-ditch defending, but that'll do.